Nakon dvogodišnje pauze zbog pandemije, Rabačka riva još jednom bila mjesto održavanja gastromanifestacije Festival kvarnerskog škampa. Stigli su domaći i strani gosti, staro i mlado, svi u želji druženja, zabave i uživanja u vrhunskim delicijama od kvarnerskog škampa, ulovljenog od strane ribara članova lokalne akcijske grupe u ribarstvu Alba. Ideja o festivalu kvarnerskog škampa rodila se 2016. godine na osnivačkoj skupštini Flaga Alba. Ovo je već 5. festival kvarnerskog škampa. Za ovu manifestaciju prikupljeno je 260 kg škampa i sav taj škamp ulovili su članovi lokalne akcijske grupe u ribarstvu, dakle naši ribari, naši kočari. Cilj same manifestacije je naglasak na izvrsne namirnice našeg područja, a to je kvarnerski škamp koji zasigurno spada među najvažnijim proizvodima mediteranske kuhinje. Evo, moram priznati da je ovo zaista jedna značajna manifestacija s obzirom da se održava već 5 godina. Evo, 2 godine smo imali pauzu. Izuzetno smo zadovoljni što je upravo u ovom terminu, unatoč tome što smo morali otkazati manifestaciju 28.5. radi lošeg vremena. Rabac je danas, možemo s ponosom reći da smo započeli sezonu izuzetno dobro, jer evo nema slobodnog mjesta u niti jednom hotelu. Obiteljski smještaj se redovno puni, kao i kampi, dakle i sve ostalo. Pa evo, sigurno je da je festival kvarnerskog škampa na Rabačkoj rivi jedna specifična manifestacija i puno puta pričamo o tome kako je Rabac biser Kvarnera, kako želimo sačuvati tu autentičnost, tu autohtonost i mislim da je ovakva manifestacija gdje upravo nudimo naš kvarnerski škamp koji kažu da je najbolji škamp na svijetu upravo kvarnerski škamp. I dok ga imamo, treba ga pokazati. I zato i treba pričati o tome, treba ga degustirati, treba uživati i ne samo u škampu, nego i u delicijama ostalim, u vinima i u svemu ostalom, ali mislim da je jako dobro da je to jedna izdorna manifestacija koja se uklapa u priču u Rabcu, o turizmu, o toj našoj primorskoj orijentiranosti i primorskoj tradiciji. Zato je to posebna manifestacija koju posebno volimo. Dvije ekipe lokalnih ugostitelja, restoran Tri Murve iz Vozilića i obrta Mike, na raspolaganju su imale čak 270 kg kvarnerskog škampa i 100 kg sipa. Pripremao se i prodavao rižoto sa škampima, palenta u buzari od škampa, domaća tjestenina sa škampima, škampi na žaru, te razne salate od sipe i ostale delicije. Cijene su se kretale od 40 do 70 kuna za porciju, a zanimanje je bilo veliko. Nudimo danas rižot sa škampima i tjesteninu sa škampima. Napravili smo jedan jako dobar riblji temeljac i imamo negdje oko 200 porcija rižota i 500 porcija tjestenine. Evo ga, danas u ponudi imamo salatu od jadranske sipe, znači to je klasično pripremljena sa nekakvim našim začinima, znači kumpir, rajčica, pršemul, maslinovo ulje, limun, načeta malo, evo to nekakav jednostavan škamp i žar, ne može jednostavnije, na grill, naši kvarnerski škamp, na grillu, ugljen i to je to. I buzara koja je sa palentom, koja je malo obogaćena sa ružmarinom, imamo jednu crnu, što je, znači ima crnilo od sipe, unutra već kad smo očistili sipu da iskoristimo to crnilo. Upotrijebili smo znači, 140 kg škampa i jedno preko 100 kg sipe. Uz kvarnerske škampe mogla su se kušati vina nagrađenih lokalnih vinara. Vina Bačac, vina Juričić, vina Romeo, vina Fuhtar, vinogradi San Martino i vina Matiška. Posjetitelji ovogodišnjeg festivala bili su vrlo zadovoljni i raspoloženi. Evo, ja sam jako zadovoljan. Ovo su škampi na žaru. Jer mi više paše da se ne zamackam, ne zapljackam. Inače su jako ukusni, ocjena je visoka. Škampi sa palentom i kruha, ali ona je dobila palento jer ne mora jesti kruh. Škampi su bili dobri, ja sam jela palentu i dobro je bilo sve. Sve je bilo okej. A pogotovo Rabac, kao naš Rabac je još bolje. I mjesto. Je bilo za 10. Za 10 je bilo. Festival kvarnerskog škampa, osim morskih poslastica i vrhunskih vina, donio je i glazbenu poslasnicu. Koncert Zvonimir Šestak Standards kvarteta, sastavljenog od afirmiranih i nagrađivanih umjetnika i dobitnika ovogodišnjeg Porina za najbolji jazz album.
Na kraju, kao šlag na tortu, zapjevala je i zvijezda večeri Natalie Dizdar, koja se publici predstavila svojim vrhunskim vokalom i talentom. Projekt Festival kvarnerskog škampa odobren je temeljem natječaja Flaga Alba iz lokalne razvojne strategije u ribarstvu, a nositelj projekta bila je turistička zajednica grada Labina. Ovaj događaj sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.